Poštovani povjereniče, spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, ali ja ću dodati i Srbiju i Kosovo i Crnu Goru i Albaniju, dakle u brojnim drugim zemljama nailazimo na ovakve primjere. Činjenica je da se žene u tim zemljama suočavaju s kombinacijom političke polarizacije, rodne diskriminacije i slabih mehanizama zaštite od online nasilja. Političarke su često meta seksističkih uvreda koje nemaju veze s njihovim političkim stavovima, već su usmjerene uglavnom na izgled, osobni život ili tradicionalne rodne uloge. Uvriježene faze poput vrati se u kuhinju ili aluzije na njihov izgled i odijevanje redovito se pojavljuju na društvenim mrežama. Prijetnje seksualnim nasiljem i fizičkim napadima česte su metode zastrašivanja. Žene političarke koje se javno suprotstavljaju tradicionalnim vrijednostima ili često nacionalističkoj retorici suočavaju se s intenzivnim prijetnjama. Diskreditacija kroz dezinformacije, pa tako i organizirane kampanje, često plasiraju lažne vijesti o političarkama, uključujući optužbe za korupciju ili lojalnost stranim interesima. Lažne tvrdnje o njihovom privatnom životu, uključujući izmišljene skandale ili takozvane aferične priče. Cilj je naravno uništiti njihovu reputaciju i povjerenje birača. Ne zaboravimo i kontinuirane, već poznate koordinirane napade putem društvenih mreža uz podršku botova i organiziranih trolova. Međutim, moramo progovoriti još nečem, a to je patrijarhalni mentalitet. Rodne uloge u zemljama kandidatkinjama često su duboko ukorijenjene u patrijarhalne vrijednosti, što ženama daje dodatni teret da se dokazuju. Političarke koje se protive dominantnim narativima ili zagovaraju liberalne politike često postaju mete napada. Kolegice i kolege, u mnogim zemljama kandidatkinjama zakoni protiv internetskog nasilja postoje, ali nisu dovoljni ili se ne provode učinkovito i slažem se, naša je uloga da u procesu proširenja vodimo računa o njima.